jalan hidup orang nang bujur, wan jalan hidup orang nang jahat. Babahagialah orang nang kada manggawi napa nang dipadahi oleh orang jahat. Inya kada maumpati kelakuan orang nang berdosa. Inya kada bakawal lawan orang nang maha hulut Allah. Tagal orang nang bujur ini katuju maasi perintah Allah. Inya membaca wan memikirakannya jua saben hari, siang wan malam. Inya berhasil tarus nang kaya pohon-pohon buah di pinggir sungai, bebuah wayah musimnya, daun-daunnya gin kada suah layu. Tagal orang nang jahat kada nang kaya nitu. Inya kada baguna nang kaya sekam nang ditiup angin. Maka orang nang jahat cagaran dihukum Allah, wan jua cagaran dijauhakan matan umat Allah. Soalnya orang nang taat dibimbing wan dilindungi Allah. Tagal orang nang jahat cagaran dibinasaakan oleh Allah.